Wa utlwa audio ra. Jero audio wa utlwa. I think next when it's kopo tima box ya di-comms ra go fatshe. O itime tlo kgona go communicate ntle le. Ya tla utlwa. One, two, kutlwa ona tje. It's loud and ke tla extend alright but tshwanetse o di muda podium sharp.
kae? Nako e ka kae? Nako e ka kae? Hora ke ya borobong. Hoseng wa letsatsi le tjhabang. Re kopana thoteng ya lehata. Thota ke ya Golgotha. Ke mo re fihlang teng re sa tswa nyewong. Moho o qeta ho feta hodima Dolorosa. Hodima thota ya lehata. Ke mo re utlwang re fumihlela lentswe le reng mosebetsi wa Modimo ka letsatsi la kasheko Modimo o tlo tlotliswa. Jesu o tlo tlotliswa. Lefatshe le tlo tseba hoba ke yena morena le Modimo. Jesu Kriste wa Nazareta. Thoteng ya lehata. Ho teng monko wa teng ke monko wa dibodu. Ke thota eo bongata ba yona ba thakgisitsweng bana ba ntse sebe ba ne ba lahlelwa teng. Letsatsing la kajeko ho kena tonyana. E kena ina le matla. E apesitswe ka matla. E tlotsitswe hammoho ka setolo sa nareta se bitswang le alabastar. E tlo fetola maphelo a rona le bohle ba leng teng. Mosebetsi ha o qeta ho phethahala, a qeta ho kokotellwa a emiswa, re mo fumana a ka hara disenyi tse pedi. Sefapano sa hae se ne se le mahareng. Ka lebaka la hobaneneng o tlamehile a hlahelle jwalo ka konyana. Lentswe la hae la pele ha ikarabela diqosong tse tharo tseo a bitsitsweng ka tsona. Ha tadima setjhaba a tlelwa ke mohau. A re ntate, ba tshwarele, ha ba tsebe seo ba se etsang. Ke ka lebaka la dipelo tsa rona, ke ka lebaka la diketso tsa rona, ke ka lebaka la matsoho a rona, mo re sitseng teng taba e reng re hloka tshwarelo. Matsoho ao a ne a bontsha tshotleho ya bona. Matsoho ao re fumana matsoho a Pilato a tletse boi. Re fumana matsoho a Judas Iscariot ya neng a tshwere ditjhelete. Re fumana matsoho a bahlabani a batho ba nang le pelo e mpe, ba ne ba kgokothella ba sena matla ebile ba sena kgathallo. Letsatsing la kajeko ke ntse ke le reng ntate ba tshwarele, ha ba tsebe se ba se etsang. Ke lentswe la rona le re tsamayang ka lona. Ho na le dibe tsa rona tse re di tsebang, ho na le dibe tse re sa di tsebeng. Empa tshwarelo ya dibe ho na le tse patileng tse tlamehile ho behelwa hantle. Ka lebaka la lerato, jwalo ka moroki a re ho ja o ka re balla melato, ne re ke ra phunyo bahaleng ba hao. Letsatsi ke lona ntate ba tshwarele, ha ba tsebe seo ba se etsang. Ha re sokoloha, re tlohela mekgwa ya rona, re tlohela diketso tsa rona, re tla utlwa mantswe a lo re thapisa jwalo ka monko o monate wa setolo sa nareta se fetolang maphelo a rona. Ke lentswe le leng le setseng le re ntate lerato la hao le le kakang le ntsheng thabisa tlhoko ke le ntholae. Re matla le bophelo re a ntlafatswa ke nna le wena ya reng ka lentswe le ha re kgutlele mekgweng ya rona ka wena, ha re bone lentswe le leng re be na le kopano e lengwe hore Modimo teng ka Kriste morena, ka Kriste morena.
re mo Golgotha lentswe ke la boraro difapano di tharo se mahareng ke sa Jesu molopolli wa rona botleng ba ne ba tsamaya le yena ba mo hlanohetse ba mo lahlile o mahareng a disenyi tse pedi ha sheba fatshe o bona mmae a bapile le morutwa wa hae ya neng a mo rata haholo ya ba o beha mmae hlokomelong ya morutwa eo ya neng a mo rata morutwa wa hae ya na mo rata haholo e ne le Johanne a bua mantswe ana mosadi bona morahao ke e antore ho morutwa wa hae bona mao ke eo ka nako yona eo morutwa eo a mo nkela ka tlung ya hae mona re bona taba e mohlolo taba e makatsang taba e makaditseng ba bangata bana ba sa itsebe mona re thola e le kgetlo la bobedi a bua le mmae tseleng ya borutu ba hae ha re sheba ho Johanne wa bobedi ke mo a neng a etsa mohlolo wa pele me a bua kgetlo la pele ke nako eo ha tsene na lefu e tse mo atamela seo e ne e le sesupa sa hore o tla tsamaya kgetlo la ho qetela a bina mina thoko a re sefapano ke boha wena moloki wa ka a re ke se ke tla tsamaya kgetlo la ho qetela pele ha wa ke fihla o se ke wa nteleka mona re bua ka motlotsuwa e le yena morena wa rona Jesu Kriste le mmae a re mosadi taba ya ka ke efe ke mantswe a morena wa rona Jesu hana bua le mmae a mmitsa a re mosadi taba ya ka le wena ke efe nako ya ka ha e so tle tsena tsohle di ne di etsahala kana ya Galilea mohlolo wa bobedi o etsahetse Golgotha e ne e le letsatsi la laboraro bohadi ba e ba teng kana ya Galilea Jesu o ne a le teng le yena Jesu o ile a biletswa bohading le barutwa ba hae hona mosebetsing oo veine ya fela ke mo Jesu a ile a bontsha lerato la hae a etsa mohlolo o ile wa makatsa ba bangata ya ba mmae wa mo bolella hore ha bana veine ra tseba hangata mesebetsing ya mengata ha etsahala hona le se hlokahalang hore lerato le monganga le thabo e be teng ke ka ho Jesu a ile etsa veine nakong e dinkgo tsa majwe tsa tsheletseng di ne di le teng motseng wa Kana ya Galilea tseo Bajuda ba itlwaditseng ho itlhatswa ka tsona engwe le engwe e ne e tlatswa ke tekano mme ya tlatswa ka tekanyo tse pedi kapa tse tharo
a re ho bona tlatsang dinkgo tseo ka metsi ba di tshela ba di tlatsa mohlolo ona o ile wa bontsha kganya ya hae mme barutwa ba hae ba dumela ho yena. Morena wa rona o ne a bontsha matla a hae hore bohle ba dumelang ho yena le ha ba shwele ba tla phela. Ba ne ba phedisitswe ke kganya ya hae, ba phedisitswe ke mohlolo a ile a o etsa, ba phedisitswe ke veini e a le etsa a thola batho ba hloname ka ho ba mosebetsi o tlo tswela pele. Mona re na le sefela, re na le mmina thoko o binang serapeng sena. O bina ka o re o ile a wela fatshe ka dillo, a qetwa ke mefiello ke pheko ya dipitsa rona. Mojara melato ya phelang le batho, Jesu, Jesu, nkgauele le nna o tlo nthapella. Jesu o ne a sa kgese mmala, Jesu o ne a sa kgese mofuta, Jesu o ne a sa kgese seboko, o ne a rapellwa bohle. Hona nakong eo re thola lengolo bukeng ya Deuteronoma ya 10 ke moo le ngolang le buang ka lerato. Sehloho sa lengolo leo le re ka re ha Modimo a babaletse setjhaba sa Israele ka lerato, a ka kgona se mo tshabe, se be se utlwe. Re na le mantswe a tswang bukeng a reng a rata ba sa mo rateng, a batla ba sa mo batleng, o mohau mme o lereko. Mona re bua ka lerato la Jesu. Lerato lena ha re le toloka, re le nka ka mantswe a mane a seng puo ya rona, re ke LOVE, e hlalosa tse latelang. Letere ya pele e hlalosa loyalty, ya bobedi e hlalosa obedience, ya boraro ke virtue, ya ho qetela ke everlasting. Ke seo morena rona Jesu Kriste a nang le sona, ke lerato le a nang le lona ho moruti wa hae ya ileng a mo siya ho mmae, a siya mmae a be ka tlasa kaliso ya hae, hobane yena o se a le haufi o nkela ho ntatae. Ha re ya hona sefeleng seo sa Sione, re re ke leo lerato la Jesu la sebele, ya tshabang lefu a le kuke, phakisang, ithahaneleng, phallang, le letitimeleng, le lekane, ha o le leng ke la bohle. Mona re bua ka nnete, re bua ka tlhweko, re bua ka kutlo, kutlwisiso le hlompho tse re tshwanetseng ho be le tsona, hobane re a tefellong ya madi moo re lo hlatsuwa teng. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
mahloko mahlomole me sekeke sa sebaka sa ba mona lena ka letsatsi le gore nna ke tlo paka lefu la Jesu Kriste. Jesu Kriste la nshwela sefapanong a tsa dibetsa ka tsohle. Jesu re buang ka ena ka letsatsi le re mo rapela ka mehla le mehla ke ena tsela le lesedi. Empa re bona Bajute ba mo fetoela ba re a bolawe. Jwale o sa le sefapanong ke leboela Modimo wa mphile matla le nna ke atumele Golgotha. Empa ha ke le mono Golgotha ska ka ya o lo soma ke ya ke lo bona Jesu Kriste a mfodisitseng a ntsamaisitseng ke ya ke mo ke le paki ke ya ke le ke mo ke lo motshetsa ke sa ke lo botsa dipotso le re bana ba feta ka tsela bana ba soma Jesu Kriste ba re fanulle sefapano mo hobane no ipitsa mora Modimo ka sebele o hlolwa ke eng gore wena o theowe sefapanong seo na wena o no re o ka ha tempele wa ikgaka ka matsatsi a mararo. Empa ke batla o kena mokgatlong o wa bona ke batla o paka Jesu Kriste ka letsatsi lena ke batla o paka mehlolo ya hae ka letsatsi lena ke batla o paka phodiso ya hae ka letsatsi lena hobane ke ena tla mpulana dikgoro tsa lehodimo ke tla kena ka ena lehodimong madi a hae tsona tla nhlatswang a tla nhlatswisise yena mora Modimo ka sepele ebile ke a kgolwa ebile ke a dumela gore Jesu Kriste ke mora Modimo ebile ke a kgolwa ebile ke a dumela ke ena tla jara mathata aka ebile ke a kgolwa ke ebile ke a dumela gore ke tla bona tso ya le a bobedi ka Jesu Kriste. Ha hora botshelela e se e fihlile go la ba lefifi lohle lefatsheng wa fifala lefatshe lohle ha hora borobong e se e fihlile ka o ya ka mahora borobong e se e fihlile Jesu Kriste o la ho haholo a sa le sefapanong a hua ka lentswe le leholo a re Eloi Eloi Modimo wa ka o ntlohelletse Eloi Eloi lama sabakthani Modimo wa ka o ntlohelletse ha ka ta bua mantswano Jesu Kriste lesela la tempele la hahua ka bohare tsene dipatuwe tsohle tsa hlalla tsela yohle ra e bona hore tsela ke ena bophelo hore thapelo tsa rona re ka di sa ho Modimo sehalalelo le sehalalediso tsa beha pepeneneng le re ya di tseba sehalalelo le sehalalediso re di bone ka Jesu Kriste re ka bua le Modimo re rapela mora Modimo dithapelo tsa rona di tsamaya ka Jesu Kriste ha ina le pele o no tlo tshwanela ho feta o ba prista bana ba o rapedisang o dithapelo tsa di ele hodimo empa Jesu ona ke ena la re bulela ditseo a re tutubolla a bula mahlo a rona re bone malaudi le bohle bana ba eme moo bana ba tshuwa ba bona tsena ka tsohle tse etsahalang ba bolela ba re yona ne le mora Modimo ka sebele ha ba bona tsohle tsena tse etsahalang mona pela bona ba re ne ba bona Jesu ka lere ka sebele bana ba tletse mo Golgotha ba kopane mo Golgotha ba bang ke bana ba foditswe ke ena Jesu Kriste o empa ka letsatsi le bana ba sa tsebe Jesu Kriste bana ba emale bana ba mosomang ba emale bona ba re phanyolle sefateng sena iphanyolle sefapanong sena ho bana le matla o fodisa batho ra rapela ka mehla rapela Jesu Kriste ke lebela Modimo a mphile matla le nna re ke atumele Golgotha
ke tlo paka ditaba tsena tsa morena Jesu Kriste ya ha ke nwe sefapanong ka letsatsi lena a re shwela dibe tsa rona tsohle lefatsheng ke re bohle masenjono le dikereke tsohle ha Modimo a be le rona Modimo a be le rona Kriste a matla ohle ha ra mahloko a nateng ohle re wa halalela Modimo lebitso la le kgatheka o sa feleng amen. Wahame ongishi ilamasa bagathani. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngibonga uNkulunkulu wabaprofita kungipha lethuba lokuthi ngibelana ngelanga lanamhlanje. Ngibonga uNkulunkulu kungipha leli thuba bazalwane ukuthi kuzodujiswa yena nokuthi sikhumbule ilanga mina nawe sabizwa ngalo, ilanga mina nalo nawe esaguqulwa ngalo ukuthi nathi sibe indlalifa zezwi likaNkulunkulu. Izwi lami lanamhlanje bazalwane ngilithola lapha encwadini kaJohane 19 verse 28 elifundeka ngalendlela. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Bazalwane uJesu bokumele kufike isikhathi sokuthi ome ngenxa ukuthi kusukela ngehora laka 9 o'clock up to isikhathi seka 3 o'clock umzimba wakhe bowulengisiwe bazalwane abethelwe. Kodwa kunento engithanda ukuthi si understand before azokoma kunezwi elikhulumayo lapho elithi bokumele kugcwaliseke imibhalo. Masiya emibhalweni bazalwane sikhumbule esikhathini sakudala abantwana bakaIsrayeli bathi mabaphuma eGibhita sebasendleleni eya la uNkulunkulu ezweni lesithembiso. Endleleni baqala baba nokoma ngoba yibo abaya kuJehova baya kuMoses bathi Moses somile endleleni esihambayo asena kudla asena imithamo yethu iyomile. uMoses yena wahamba waya kuNkulunkulu wathi nasi isizwe sakho ongishiye naso wathi ngisole somile. uJehova wathi kuye thinta amanzi aphuma bazalwane. Into engichazayo engithokozisayo ngephasika bazalwane ukuthi iphasika bazalwane alenzwanga umuntu lenzwa uNkulunkulu kodwa abantu baba isenzo. Angazi ukuthi ngizongizwisisa bazalwane. The plan was God's plan ukuthi crucifixion kaKristu bekhona kodwa kwenza abantu. Umuntu bokumele enze leso senzo leso ukuthi mina nawe sizokwazi ukukhululeka bazalwane. Lencwadi ithi bokumele kwenzeke ukuze kuzofezeka imibhalo eyakhulunywa kuqala neziprofeti ezakhuluma kuqala. Waprofita uDavide ukuthula makubena abantu. uDavide waprofesaya bazalwane wathi uDavide bekakhuluma ngaye wathi ngomile uDavide woma uJehova wamupha amanzi. Mase encwadini kaEzaya uEzaya 53 incwadi yakhona bazalwane ikhuluma ngalendlela ithi when the sun was crushed God was pleased. uJesu makaloka ashawa bazalwane amikiswa kuHeroda amikisa kulamakhosi amanye amabili waze wabikiswa nakumprista omkhulu kade kufezeka ini imibhalo bazalwane.
imibhalo bokumele ifezeke ngenxa ukuthi uJesu bekazela ukuzoconfirma konke uNkulunkulu bekathe kuzokwenzeka emhlabeni. uJesu makashawa imivimbi bazalwane kukhona into beyenzakala bo mamelani bazalwane. uJesu makashawa yonke into kuyokuqala engenile kuye beyiconfirma inkululeko yethu. Ngithe uNkulunkulu bekazi ukuthi lesimo sizokwenzeka, yonke into izokwenzeka. Makashawa uJesu bekashayelwa mina nawe, mabamthuka bekathukelwa mina nawe, ukuthi thina nawe mina nawe sizokwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Mamelani bazalwane, ukuphola kwethu akufikanga ngokuthi kukuze ngezinye indlela, kwafika ngokuthi uJesu ayondlula kulesimo lesandlule kuso bazalwane. uPaul makakhuluma uthi ngabe bebazile ngaba bamenzanga lesenzo, ngoba ngokumshaya kwabo bakwenza konke abakwenzayo bokulethwa iprovision kithi. uJehova bekazi ukuthi icancer izoba khona, uJehova bekazi ukuthi HIV ne-AIDS izoba khona, uJesu bekazi ukuthi namhlanje sizoba kule lockdown ngenxa ye-COVID-19, kodwa uJehova wenza iprovision before the need. Angazi ukuthi nizongizwa bazalwane, umuntu you need siba nezidingo bese kuba neprovision. Emhlabeni kuba isidingo bese kuba iprovision, kodwa kuNkulunkulu kuba iprovision bese kuza isidingo. Namhlanje abantu bakithi badinga ukuphola. Ngithanda ukuthi kini namhlanje munye umuntu osipholisayo uJesu Kristu. Maningeza kuJesu ukuphola kukhona kuye. Mawuza kuJesu ngathi ngiyanibona bazalwane, wonke umuntu ocelayo konke is provided in Christ Jesus. Yonke imivimbi yakhe yaba ukuphila kithi bazalwane. uJesu bakakhala athi ngomile bengakhalelanga amanzi, kodwa sekubekazi ukuthi isikhathi sifikile sokuba imibhalo ifezeke. Kade sekazi ukuthi kugcitshiwe, isikhathi sifikile sokuthi ahambe abuyele kubabakhe, kodwa bekangeke ahambe angasile sitsha esifilled with all the sicknesses, zonke idingo zethu, zonke intupheko zethu, konke ukuphambana kwethu bokungeke bekangeke uJesu ahamba abuyele kubaba kungekho kuye. Namhlanje siyavuma nawe la usekhaya khona, ngithanda ukuthi kuwe ithi incwadi engcwele namhlanje ukuze sizophuza emanzini okuphila okunguJesu Kristu. Nawe letha ukukhanya endlini yakho, ngoba uJesu utlile kimulupulli uthuyile mamati tswautswe kapili. Ngithanda ukuthi namhlanje phuma inhlizweni yakho eqinile, yamukela uJesu ukube abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Phuza lamanzi uthi uJesu mina ngiyamanzi okuphila. Bonke abayophuza amanzi akuJesu Kristu bayoba nokuphila, hayi ukuphila kuphela kodwa ukuphila kuphelelisiwe. uJesu womile, uwomele imizi yethu. uJesu womile, uwomele abantwana bethu. uJesu womile, uwomele ama-relationships wethu. Jesu uwomethi hore rona kaofela re thole matla. Angazi ukuthi niyangizwa bazalwane, ma ungaphuza amanzi abuya kuJesu kuba noshintsho empilweni yakho, uba namandla amangazayo. Abanye emakhaya wethu asinana amandla, ngaphakathi kwamasonto abantu bavukelana amandla, kodwa mabangaphuza lamanzi apompothayo aphuma kuJesu abantu bazoba nokuphila. Ngalamazwi lawa ngicela ukuthi siphuze lokulu lapilo ya hao, lokulu la tsohle tse ho wena di fe Jesu se pontshise ha se tshelwa aseni sene se tlameile hore be aseni e se ka ba metsi, hobane dibitsa rona di tshwana le aseni ho Modimo.
bokumele aphuze lamanzi ukuze lamanzi makaphuza le aseni ithi mayingena phakathi kwakhe ezwe ukuthi ngempela ubuhlungu nobunzima bethu ubuthwele uhamba nabo. Azange amemeze mahala athi Eloi Eloi lama sabakathane. Bekakusho lokho because bekazi ukuthi ufanele ukuthi abe umhlatshelo oseparatewayo between umuntu noNkulunkulu. Nawe namhlanje ngithi kuwe phuza lamanzi. Mawungaphuza lamanzi uNkulunkulu yokwenzela ngomusa uri kinyorilwe imibhalo ifezakele. Nawe ngiyakumemba la ukhona ekhaya mhlawumbe unokugula ongazi ukuthi uzokulapha kanjani. The provision has been done for you ngokubethelo kaJesu. I-provision yakho ikhona. Ukhona ohleze ekhaya akanakudla. Let me tell you today uthi I'm the bread of life. Woza kuye uzothola ukuphila. Bakhona abahlele bakhaya abengenakho kokudla, abengenakho indawo yokulala. Kukhona abantu abahleze endlini zabantu abanazindlu baqashile abomastende khona manje bayamemeza bathi sifuna imali yerent kanti umuntu uyayiphandela uyahamba yosebenza uthola ama-shift ahlukene ngoba kasebenzi akatholi uhola. Kodwa namhlanje ngicela ukukutshela woza kuJesu, uJesu will provide for you. Ngicela ukuthi kini namhlanje khumbulani mapostola ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Khumbulani sizwe sikaJehova, sibalekele kuJehova. Uthi umprofeti makhuluma uthi sizwe sami masingazithoba savuma izono zabo seza kimi. Mina nguJehova ngisezulwini ngiyobahawukela. Namhlanje uJesu uthi masithule kuye bese uphuthatha le anke sinwele so asinwe le hase baba hakana kanang utla senwa morena wa rona abayani sona huntate ebere tshwarela dibi. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu ngathi angasenza kahle egameni negama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. letsatsing le leholo la mohlolo ke ya lentsweng la bosupa lentsweng la botshelela lentswe le reng ho phethehile tsohle di se di phethehile empa lentswe lena ke le fumana bukeng ya Johanne 19 temana ke a botedi lentswe lena le baleha ka tsela e itseng itse hobane anke a sene a re ho phethehile asene ya re buang ka yo ene le tabatabelo ya ho batla modimo moaleng teng hobane moya wa hae o no so nyoretse lehodimo taba ke ena e kgolo ka hare ho mesebetsi yohle mesebetsi o moholo wa hae o neng a re bulela o ene le tsela ya pholoso hore re tle re tsebe ho phetha tse phethehileng ke nnete mesebetsi o e entse ditaba o di buile ho tloha qalehong a tla a re o ba tshwarele a re bona morammao ke eo a re ke nyorilwe mpa le lenyora leo ene le lenyora la moya tseleng ye ya leng ka hare ho yona
ka ditaba tseo tsa sa leng ho tsona o bolela hore ho phethehile mahlomo ho phethehile tsohle tse ne di le mahlomoleng a hae tseba ngwaneso hore tlholo ya Satane e phethehile ho yena hobane le yena Satane o nana le mona ka hare ho yena le yena Satane e ne le yena ya ntseng a tsitsilela tsena empa tseleng ena re leng ho yona o hlotse Satane a bontsha Satane hore ke phethile mesebetsi yohle tseleng ena ne re le ho yona o na lopolla meya ya rona o na topolla meya ya rona hore meya ya rona e tsebe ho phethaha hore meya ya rona e phethile mesebetsi yao yana le ka hare ho yona tsamaya ngwaneso o utlwe Modimo ha a bua le yena hore tseleng ena e ne le tsela ya boima jwang a bua re tsela ya tshwarelo e butswe e le nnete tsela ya tshwarelo ne se e butswe hobane tsohle ne se di phethahetse a re tsela ya topollo e teng e le nnete tsela ya topollo e teng hobane wena o batlileng tsela ya topollo dula moo borena a o behileng teng hore o tlo tseba ho bona tsohle hore tsohle di phethehile ka lebitso la hae tsela ya kgalalelo e ne se e lokisitswe tsela ya kgalalelo hobane mahlomoleng a hae ne se re fumane tsohle ka baka la hae hobane o na sa phethile mesebetsi yohle dula ngwaneso hobane yaba le yena ha ne a dutse a sa qetile mesebetsi o na sa bua lentswe lena re ke phethile tsohle hobane tsohle di se di phethehile lebitsong la hao Modimo mesebetsi ena e etsahala ba bangata ba ka ba e bona empa ba e bona ka morao hore ho phethehile hlolo ya Satane e ne se e phethehile pholoso ya rona e ne se e phethehile tsohle ne se di lokile ne se di phethelehile tsela e nngwe fela eo e re pholoswang ka yona ke mesebetsi yeo a seng a e phethile mesebetsi ya seng a e phethile le wena tsamaya ka tsela eo hobane o sa phethile tsohle tse neng di dumela ho yena tsohle tse neng ba sa di bone tsohle tse neng ba di latela tse ding ne di le ka hare ho lefifi empa yena a ba tlisa kganyeng hore ba tle ba tsebe ho bona mmuso wa Modimo that is why a re ho phethehile hobane mesebetsi yohle neng a e etsa o ne se a e phethile ka nako tsohle ho phethehile ngwaneso mesebetsi e phethehile ha ona ka ntle le moo o ka reng teng hobane se re bone topollo ya moya ke a re lokollotseng ka yona ngwaneso tseba tsohle hore Modimo ba re beileng teng o re beile ho tsohle hobane le yena o na sa sebeditse o wena ngwaneso tseleng ena hore o nkile hore le wena o ipolokele mesebetsing ya hae Kreste hobane tsohle o na sa di phethile leetong lena la hae tsohle ne se di dumetse di phethahetse ngwaneso Modimo o moholo mesebetsi e phethehile ha re rapele nna le wena lebitsong la hae hobane mesebetsi o na sa e phethile amen.
Ke le dumedisa bohle mapostola a matle. Ke le dumedisa bohle South Africa e ntle. Ke le dumedisa bohle Lesotho. Ke le dumedisa bohle Botswana, Namibia, Zimbabwe, ke a le dumedisa. Ka lebitso le letle la morena wa rona Jesu Kriste. Letsatsi le Pasaka ya rona ha e tshwane le dipasaka tse ding. Re dutse ka matlung. Re dutse ka matlung, re rapela ka matlung. Ka letsatsi le Jehova o re etseditse ka mosa hore di-archbishop tsa rona a di lokolle di tle mabaleng a nkgolo Christina o tlo re fa mantswe teng. Lentswe la rona la ho qetela, lentswe la bosupa, re le thola ho Luka 23 verse 46. Yona e balea ka mokgwa letsela. Jesu bane a mmeketse ka lentswe le leholo a re, Ntate, ke nehela moya wa ka matsong a hao. Itse hobane a rialo, a nnehela moya. Itse hobane Jesu a mmeketse ka lentswe le leholo a re, Ntate, ke nehela moya wa ka matsong a hao. Itse hobane a qeta ho tjho jwalo, lentswe le re a nnehela moya. Ai, re bua ka motho ya ileng a tseba mandate wa hae, a dula hodima mandate. Ba bang ba rona kajeko, we have sold our souls, re rekisitse ka meya ya rona. Ha ra dula mandating wa rona ka lebaka la nama. Re ile ra nka nama, ra e beha ka pele, moya wa tla ka morao. Nama tsa rona re di apesa hantle. Nama tsa rona re di rekela di-cream tse turang, empa moya re lebetse ka ona. Lentswe la Jesu le re, Ntate, because now I knew my mandate, I ran my race. Kile ka le mayata, leeto le molemo, ka boloka tumelo, ka jeko, ka sebete ke re, ke nehela moya wa ka matsong a hao. Moya wa ka o ntse o le intact. Moya wa ka o ntse o felletse. A ka rekisa ka moya wa ka. Laolo le boima, ke tsamaya, ke jere sefapano. Hey, nama ya ka e se e senyehile, e tletse madi. I didn't azale ke rekise ka moya wa ka. Hey, ba bangata ba rekisitse ka moya wa bona. When the day comes, mohlare robalang, ke ipotsa potso re, re tla ba le sebete sa hore, Ntate, moya wa ka o sa felletse. Moya wa ka o sa ntsane o le right. Moya wa ka ha ona mathiba a lehloyo. Moya wa ka ha ona mathiba a diketseletso. Moya wa ka ha ona mathiba a dipolayo. Ke sa felletse, ke nehela moya wa ka matsong a hao. Ei, ke ipotsa bishop ya ka e ratehang hore mohla wena o tsamayang, o tla ba le sebete sa hore, Ntate, ke nehela moya wa ka matsong a hao, because nna I ran my race. Ke le mathile leeto le molemo. Ke ile ka tseba bana ba Jehova ore Jesu ha tsamaya leetong lela, ore ke nna e le tla kenang ho Ntate ka yena. He knew his mandate. Kajeko
re rekisa ka meya ya rona because fela re batla di-position. Re rekisitse ka meya ya rona because fela re batla ho bewa di-bishop. Re rekisitse ka meya ya rona because fela re batla hore re be di-ministers. Re rekisitse ka meya ya rona because fela hore re batla hore re tsebahale, re ratehe lefatsheng. Jesu hore ntate nna ke neela moya wa ka matsohong a hao, and ha ke tshabe because ke a tseba hore moya wa ka is intact, o ntso felletse. Ha Modimo a bopa motho, a nka motho a mo bopa a mmeya mane, ya ba setopo fela se ka tsitsinyeha. Itse hobane Modimo a bulela moya ka hara motho, motho a tseba ho tsitsinyeha. Motho ke moya, Modimo ke moya. Hallelujah. That's why le re tsamaya nama ya rona e ya mobung, empa moya ona ha o tere tla o kenya mobung. Tate ke nela moya wa ka matsohong a hao. Ke batla moo o leng teng o tshwane le Job. Job o re ke a tseba hoba molopodi wa ka wa phela. O re ke a tseba le letlalo la ka se le senyehile, ke a tseba hoba molopodi wa ka wa phela. La ke fetohela ke mosadi e leng ke mo rata, ke a tseba hoba molopodi wa ka wa phela. Job a re la ke le dibebe, la ke le dibebe, ke a tseba hoba molopodi wa ka wa o baballa moya. Ka jeko ba bang ba rona re bolaile ka lebaka la tlala. Batho ba re reka ba re etsa hore re etse dintho tse re sa tlamehang ho di etsa ka lebaka la hore fela lephako la rona. Job o re ke a tseba, o re ke a tseba la letlalo la ka le senyehile. Tshwana le Jesu ha nyoloha le tsela ke a e bona e nyoloha. Hallelujah. O re Jesu la ke jere ka boima, my soul nke ke ka rekisa moka moya wa ka. Na se ba eme ba re pholose le rona re pholose. Hallelujah. O tseba hantle. That's why I jwetsa sisinyi se seng re ke tlo ba le wena paradise, because he knew hore yena ha rekisa ka moya wa hao. Ba ba kae ba rekisitseng ka meya ya bona, ba ba kae ba entseng hore meya ya bona ba tsosele ka bo 12 la ba sa ba tsoha just because ba rekisitse ka meya ya bona. Ramela o tla ba founela le ka 12 ya bosiu a re tsoha o ye kae kae, o tlo ya le ha o sa rate because o rekisitse ka moya wa hao. Tate ke nnela moya wa ka matsohong a hao. Lentswe le ha qeta a nnehela moya. Na wena o tlo re bitsa mohla o tlo tsamaya, because ba bang ba lona ba tlo re bitsa ba re tsela ke e bone, tsela e thata, tsela e boima, ha ke kgone ho kena because fela ho na le dillo tsa bana bao ba bolaileng, because fela ho na le dillo tsa bana ba e leng hore ha wa hlokomela hore ke bana, o ile ba reipa wa haleluya wa senya bophelo ba bona. Tate ke neela moya wa ka matsohong a hao, because moya wa ka o santsane o bolokehile. Tsela ka e bona e nyoloha e ke na hodimo mangelo ya matlema, mangelo a matlema awe sa awe sa kisa mo re
se binwa ke motho ya understandang gore tsela ya hae o tlo e bona e mo isang hae because ha rekisa ka moya wa hae. Ke batla hore ka letsatsi la kajeko mopresidente Maobane ha bua hore ke nako ya hore re rapelle le bafutsana, re rapelle le ba senang letho hae mo dutseng teng. Tseba hore santsane le morena le maemong ona ao e santsane le morena, le ho hlokeng ha dijo e santsane le morena. That's why Job a ile a re ke a tseba hore molopolli wa ka wa phela. O buile jwalo a sa felletswe le ke maruo, a re ke a tseba molopolli wa ka wa phela. Lapeng mo leng teng, in your house, go bodutu hlorile, o ntso nahana mosebetsi o tlo fela. But because he is God, ke batla hore o tshwane le Job hore ke a tseba molopolli wa ka wa le maemong ona. Ha ile hore re tlo robala re sena dijo le maemong ona, ke a tseba molopolli wa ka wa phela. Tate, ke nnehela moya wa ka matsohong a hao. If o rekisitse ka moya wa hao, if ha o sana phomolo ka letsatsi la kajeko because o ile a rekisa ka moya wa hao, if kajeko a tseba le wena hore kajeko le nna ke sa kgona ho tswa because ba ile ba mfa tjhelete e kana, ke rekisitse ka ka letsatsi la kajeko lentswe le sefapanong, tshwarelo e teng. Because re dutse ka hara mantswe a sefapano, lokoloha ka hara ditlamo tseo, kgutlela ho Jehova because yena wa tshwarela. That's why a re le ka tla di le kgubedi, ha o ka tla ho nna ke tla di hlatswa ka sopa. Ke a le kopela maAfrika a matle, ke a le kopela bana beso ba moya, ke a le kopela. Re a tseba tshebeletsong ena e re tsamayang ho yona, re neuwe dihora tse re tlameha ho rapela ka tsona. Ha re le mahaeng moo, a re keneng dihora re rapeleng. Re ska tshaba ho bitsa manyelo ya bontate Moloi, re ska tshaba ho bitsa manyelo ya bonkgono Christina, re ska tshaba ho bitsa manyeloi a bontate Molora Moipone, re ska tshaba ho bitsa manyeloi a bontate Masango, re ska tshaba ho bitsa manyeloi a bontate Molo Makurube. Ke ba rudisitse moyeng, re ska tshaba bodutu mo re dutseng ho bona. Ha o fihla dihora tsa baprofeta, ke nako ya hore nna le wena re di tshware jwalo hobane re dutse hae. La o ka re rapela o kgutsitse, it's okay. La o sa etse lerata, ho lokile. Ka nako eo ha e fihla, ha o ka khumama, o mo bitsa le ka pelo o ntso lokile. A re rapeleng. This storm e bitswang corona, it will pass. Tla feta. Ke jwetsa batho ke re ke setsokotsane fela, se a fihla se etsa setsokotsane, se a feta, it will pass. Ha e feta, ha o thole o le intact, moya wa hao o bolokehile. Ka lebitso le letle la morena wa rona Jesu Kriste, ke le kopela bohle, morena be le lona, morena wa baprofeta be le lona. Amen.
ke re shebile maikeng kaofela leboha kaofela 1 2 shebe ho nna letsatsing le leholo e le letsatsi la mohlolo khutlong tse 4 tsa lefatshe di ile ra labalabela ra be ra nyorelwa letsatsi le mme o ile wa phethahala ka mokgwa ditaba tseo Modimo a ileng a di etsa ra le leboha mapostola ka bophara ba lefatshe ra le leboha le bao ba ileng ba utlwa pitso ye ya lentswe le la Modimo hore le tla ba teng re le lebohile re lebohe le bona ba di TV ba kupileng hore ba be ba re hlahise hobane ba ne ba nyoretse letsatsi lena la kasheko e le letsatsi le leholo re a leboha e ka Modimo a ka re baballa kaofela le lona ba dutseng ka hara matlu di dule thapelong hore bofifi bo re keneng ka hare ho bona bo tle bo tsebe ho fela re a le leboha Modimo a be le lona amen